Tolonan napasa sa sobat wa mata nomor 2 di bata napasa sa tona dia kadolma manusia asa hamudo kadde nahudul di datuan nahop dibongkar ni rumah asa panat amang unang terlubung nangit unang terlisir dirut ni panggualon unang adong namimir asa hop amang batara guru mundul batara guru batapotan alu damang do tua mata nomor 2 di bata namang bonggomi perlu danon doa anaknya Tuhan Yesus Kristus dokter di perbadia berdamang. Mau lihat alu damang matu sahalan yang mata reja in atas oribera na lihat na lolo. Naman lolo udah di bagas senarion asa di bagas tame do las roha asa silam lam uruk silam lam aik toba namet pedang jadi marungut-ungut namagodak pesude marlas roha alu damang. Moliate amang namalo nami nunga dia dua ko ala ni man ang marmula-mula mahami asa siadur mula-mula siadur mula topa persirangan niya perdumuan ni namarhosa dilu dia kahuda do takka namarroha mula ni ogdang do marsuara asa bedamang do dihami godang mula-mula laos padumu godang sobat wa mata nomor 2 di bata nang diluhugna perlu danon bedamang godang mula-mula padumu tu godang sopai. Mau lihat asa tumanggian marhide luluanon martadam sumudadian marsibatudu matong sumudalan dia kapar Saudi Arab marhide tangyang nang hele-hele kumata nomor 2 di bata na pinasa ni malim nami tuhami sa luhna asang giat bakar na mengedon lihat perhorasan lihat panggawiat yakka na niuluon niya mata pastor nami badamang magodang lihat laos badamang madong godang sampurnang meme asa marmeme pastor nami tuhami anak kon nasida badamang naulinay gabi amang namalo nami dia muna malin nami suster nami takas to bodo hami kamudo anak siya ketudubu na ulibay sora na takas tubu takas uluan nagabi parmahat kamu semakat batahi nagabi panguro kamu semakat sior nagabi paninggala kamu semula utali perhatihan seorang monggal jala paralamat pada turus naboy pangalualuan ni nabili laos kamu pasok-pasat ni na mauas malik tok kamaraja nami kami namin gurui alain narohan nami jalo hau matutor muna lawar meme hami
Songonima siap kami ruas ni Huria Muna. Alhamdulillah pastor ombong guru panukunan guru padapotan parhatan di bibir parkustaha di bolonan. Nah pasang sa sobat amat tanah bertua di bata pasang satu najak kadolma na tinumpana. Amang patinami ano ngaroro naking aka ruas nai ruasi madabato kami sonari naing hu sabay hami mahalagi do tangyang na siya kami mahride tortoron asabay kamu majo godang pasu-pasu mulate. Dambe, an malu jauh, anon malate ma amang batara guru mudul. Jadi songonima dia muna malim nami do suster nami saluhna. Dinong di pasu-pasu hamu hami. Di horasi di tuai-tuan mamudari na mangihut gabi hasahatan perhentian di pasu-pasu. Tu saluhna gonggo mamuna. Donon nami ma songon hatan yak kaputan na perjului. Asa dipujian ni udaonon di gereja ton. Tu matong aka pastor do taka suster tu aka are na mangihut. Ang giat tumartad daw sa unadian marsi paturo sa undalan. Laos markinat ka mo sa undulo yak ka parsoliro. Lumuwi dia dudubo niya anak seorang bari na mangihut. Nagabiolo pastor do taka suster tu aka kinanaing ron. Sa matangyang manay pastor tu hami sa luhuna. Asa doonon namin sa unhatan nila tua di hata pangapuan. Asa ape masalah tua ape di pinggap pasu. Luhut mahitaon. Horas dalam artua dapotan pasu-pasu. Nasa horas bersitikotan dumay si sabang nawalu. Majapal di balian di huta marangalu-ngalu. Perbutua mangalilit para mata mangalu-alu. Hata nauli
hata nadinggan. Pasung gabi, pasung horas na pinasahat ni Malim do suster nami, takas mayatong apon nami martongan ni Jawa. Saat masulu saat matusapian nunga saat may kita marlas ni roha di bagasong pasod. Saat may tahun sa loob na to parhorasan saat tubang gabihan. So kung di mahata pangapo siya kami amang pastor nami sa loob na saat tuskog nami do takas suster nami. Asa opya mang na yung simpulan na yung mga doktor nami. Grabe. Pada mang madihami hasahatan las paduma tu si tiyo-tiyo.